get it on. Bringing on the beat. I'll call my radio, your station all day. Yuma, sorry, Aliachi. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nyansa shall say any nyamisro. It's yet another refreshing Monday morning. And time checking the studio is just about 13 more minutes. Na exactly 11 a.m. Your friend and not Kwame Imperi will be to me from the finest amendment in our catch. We are starting a brand new week, a fresh idea, new plans, new strategies, and what have you. And open me just a taxi driver, trotro driver, I'm cross the multi me. Baby, I will be on here, you may be a wee piano. This is the best made morning show with yours truly, Nana Kwame Imperi. Who bet me a friend and Nana Kwame Imperi, aka the finest. Who bet me a friend, Meme in our catchery. Major also, I am the award winning presenter. I have just about 1 hour, 10 minutes to serve you something good, something nice on radio, which I am ready for. Now, my name said taxi driver, trotro driver, or the Pamini, shoemaker. Any Jumayofwa who do a maka mutie. My ready in Swamamia. Miss my ready a mamma pa. And Ope will be any Jumoye. So your taxi driver, trotro driver. Seminoka say a sport to be no webby. Say what tongue with Biane. Baby, I will be an any away piano. A higher command 97.1 radio. Look on Facebook Live for your command radio 97.1. YouTube your command radio 97.1. Twitter at Okoma 971. Instagram at Okoma 971. And I will bomb F our telephone also person Puswa Humanani Kasa 0551667755. Kaisa will very much in Memorial House at Kropong Ekufu Road in the Swamam for opposite Parliament Spot. Wonsabeka Okuma Radio 97.1 once again, Memamunina Akwaba at the most listened, the most accepted mid-morning show in the whole Ghana with yours truly Nana Kwame Imperi. And Yebeko Mommy's Joint. Na Yene Abuna Mama. Atwetwen komo na hyase na eteden sani ananse adwuma mu komo yegusudi yebedi ni se ya sani be afoforo so de betu omofo no wansa mpani da so wo homo bia enti anopa mi nsembre no yendi kan mompai emfama Ghana the first 10 minutes away enimi enti ba bia wo bia no ne me mompai ma Ghana. Oh, crap, my door. Oh, call my radio. I just
We are singing as for a day. We are singing a Jajo. Yesterday, yes, a day, yes, we are dry. Already, I'm so froggy at this hour. Yanida son, Papa, one, now, boy, it is a baby, and someone. I just we are singing as for we are singing a Jajo a day yes we are try already I saw from me I just now boy it is a baby Sending a Toronto car, say the joy of the Lord is my strength. Just about 7 minutes per na 11 a.m. of video moha. Abuja. Ma ho aye mani je peace and none of pay ye de cra ni bibi abeto de ama ma kronkron Ghana. En kasa me de emfa me ho. En kasa samre me de mi woni amedi. Na ni oni ni obedi nso ye be ne den. Ye hoba bia ye fini pempen so awrade de abedu a sometimes ninsem bi ni ye gina so ne ye ka say what shall I say unto the Lord? All that I have to say is thank you, Lord. From the bottom of my heart, how we say somebody obehu seni ankrofo bi bre. How we so obehu ni ankrofo bi fam. Obi onu ma hu ni shepe wa bonten ba inner peace. Ye kan eye somebody asumdwe ye asumdwe oni bi. And none of pay. Adwuma wo ye fa she Awurade nsa. Ade bia wo de won se som bia wo ye bia me wogidie se ochaso nyame ne bibia nso ne ye na ba se mu oduru no obema so wo so enti won so wo chafe wo ndada mu esese wo nsaka me de ya na menye difo menye eye osofo na mu ade a megidi se nyame asem no e na megidi minim se ne waka bia be ye ho ade bia ni wono mu asoso yono asafo Yehowa. Or see, at the mention of the name, every knee shall bow and every tongue shall confess that indeed Jesus is Lord. Enti mami, last week anko ye ama and dra kurane nenia wo madi beko school kurane ye problem de ma. But one will say ekobo 11 a.m. o manu ko school. Kwan e fa so awon saka sika kura wani na. Which say ready to me ye bibia. Anopa ye mompa ye mfama Ghana ye mompa ma amampani ye mompa ma na boafo. Nyankopon mo divine direction. Me mo for ma dream ye bibia de biara da. It's an the Bible na me ate ase said. Se wo de wa ho odin eye bibia. Ono na asafu Yehowa no. Onim se ntimi nkosi ba bia. Jesus ono asafu Yehowa ne kan ho. O se awenfo ne wen kwase me mawurade me nka ho a adansifo no esi dan ne kwase me nse ni dan sie ni mu a. So this should tell you say bibi biara wo ye bia wo kwati nyame no entimi nkosi mpepeso bia. Anopai ye mompai ma Ghana ono an fo na adwen pono na na basa ne emu oduru no onfa mmoa enne menya ne tie se yate petro kura so ye wani da so ebe ye na me enka se enye ye da. This is not the time for a political affiliation. And yet this time ni ebe ka se me wo MPP ana me wo NDC ana me wo gumu wo CPP. It is a hashi for all. Ye nyina ye fa brenim and na wo koto aduane anka wo ton no 2 cities. There be yes aduane ji so kita 5 cities. Eti wiase nyina su. But it's a joy just to be alive because who we are. Unim ni obenya.
Anope bompaye. Na for macro Ghana share radinsa. Minim so chesu nyame no. Sani oma mana etoye. A obo modin yi Israel for fin kwasum no. Edi omu kosi bo asase no so. Ono asafo Yehowa ni siesie edi yesiye. Emfa ho no haw. Emfa ho no kwadanda. Emfa ho ni amane hunu ni abebere sasa mbede wo fam. Ba no pe mi gemni se urade be yen senkyerene. Winning Bible chere abra okosro. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thy in the kingdom, the power and the glory, forever and ever. What you so say amen wabontin. And ne anope wa yinshira ni awodo nsabeke bia no de eye enipa ebeba wa kwemu. Your friend nana Kwame Imperi. Ubetimi aframe the finest the meme nyina catch you ni anope me no asa bompu ni mbu. Ni ados wo radio no so no ni nyina egu ha. Stay tuned. Oh, clap your mind down, roll. Come on, radio. Madam Joanna, Radio Mitia Yokuma 97.1. So pe se we need J. No nya chede, no nya hotoso radio tie so dia. Hey Yokuma 97.1. Okuma Radio, Okrabayano, Okuma Radio, Yendi Emua, Okuma Radio, Mama Radio so ye de. Abrama maneka say, Mom's joint back up. Amamfo Ekufu Road, Okuman Radio. Oh, my champion Martin. Okuman from my bank and you. Kenya cry, must say baby. Minimum have rock cry, no poor you and a Jew. There's soon be a museum. When is I swatting? Abrama maneka say, Mom's joint back up. Amamfo Ekufu Road, Okuman Radio. Oh, my champion Martin. Okuman from my bank and you. Kenya cry, must say baby. Minimum have rock cry, no poor you and a Jew. There's soon be a museum. When is I swatting? Oh, yeah, pleasure.
Onche matadi opeso she. Onche mintumo opeso fra. Onche mebudi opese mintomba. Lord you be yamao. Onche matadi opeso she. Onche mintumo opeso fra. Onche mebudi opese mintomba. Lord you be yamao. 97.1. Mididi Madam Joanna, Radio Amitie Okuman 97.1. Grace, Okuman Radio, you are the best, number one. Apora Mountain, so chedi for Yenshia Moa, and Kebeding. Bruta, we are fantastic, and Kasa. Papa Moboni Moe, Sikemo Yamo, Yarewa Pomodi Moe. I go see you, I go see you, yeah. 97.1 FM is rocking. We are blazing. I'm all close to Adonova, and no name Yami Ashishi, never no sacra. No, what's up, no, you know what you mean? Now we're getting a money, don't go me. Yami, it is a good door before more. And as I got to be fun, Mubesi, see him, men can't say me, I worry. Okuma Radio 97.1. Yeah, just about 6 after 11. Yeah, we're barely 54 minutes. We're prepping at 12 midday. And then 21st day in the month of November 2022, the year of our Lord. And I'll pay good morning. At the dengu. Say we be able to dear. Ejumano be fawati. Mami no ko dwaso kakra ne yeni dwa. Wonim se mpem bebre no nan se emri ni obi a ho. Entu sori anopa na wo dwen se ne ya woni ma wo be ye nafa. Aduane ba ku betimi akoto line wo so saa. Na aduane endu so da. This time around, I am young TTM. Ebia na wote ha ne eha. So focus where baby aduane a obenye di no. Watimi anya bi adi. Ready foods are ready edi ama wate. Enti ene yentwa kwansin se yekoto aduane.
Abbe fontin tankese any quantia be aba assembly. Maybe chere one pay. Bomodin also be Google Play Store. Mobile phone or Android. Anasa me no ka say iPhone or kuta. Bomodin also be download it ready food. Ready food. What download it we pa. Wo favorite restaurant nyina efiti eburi. Ekoka adukrom. Ana edukrom koka eburi. Baby aye tonton nyane bia wo tadidi wo ho no. Ya bomodin ade ni nyina begu so. Enti say fufuo na pese wudi anopai. Ana nkonkonte. Ana me no ka say omutuo bi banku. Ana so pe fried rice. Ana spaghetti bi. Aduane bia o pese odu bia no. What do you just click on your favorite restaurant, you know? Now they place the order. You come across and say ready foods, no. When you place the order, pena omo dikan suma nipa no ho. No akwaje aduane na ba. Na ti pay on delivery. And omo kwaje aduane ne brewa. You come across you say wo ready food for app no. When you bo promo code bi aba your friend okoma 22. When you bo share mo ape and you work discount okra. 10% kosi 70%. Inti say a fan or so to have say 3 CDs. Who bet you 2 CDs pay a fix. And found baby, I will yet we and a baby. Into Timmy show them woman was surprised or yet kakra. Do I saw kitchen on one canashe baby. Na on an edin come and come chicken we won't so for no pebby at tiny be a pew on the puano. Say a benkubin or pebby a dear. A movie and now watch a beer. And then young focus and koto watch a baby. Watch a denny no. And pennies at the paneton home. A good ready food so. Would you download the app and he says, yeah. Would you download it? So could Android phone, iPhone. Would you download the ready food? Now the bombarding and started say we'll place the order. That was your favorite restaurant and I joined our Teddy. Would you place here the baby wedgum and answer baby I will be a Sam don't go for you and then soon poker on confirm. Ready food. Say me no kasa idea. Says here if you do kronka kabri, baby I will be placing order no. Omo de bebrel. Nakayo. Omo around Old Council beside the fire service. The one no more office from 0595 241719. 0595 241719. Ready food says here. Na any man yen tentem en fama. Regionals will turn penny for semi chow. Here weekend we won. Mama me bo modern akwadwojo me ho kakra. Na ma dwen wo me mpa no so we so. Enti ho na me twa akosu atu na me se akosu ama me round room. Because bibia bi wo ho. Ene me da ho ne ye de coke ba akwa abre me. Ne ye de fruit juice aba, cocktail ne ye de aba. Ene me bubo bibia Sunday no. Na esese me be adwuma mu ha. Enti me be flash ha kakra. Na me san kwadwojo me ho. Na me hu sampa hotel bi di hotel bi achi. Enya babia na ye da. Na babia beda wasundwe ntimi nsipide ye na ho. Me can for richness hotel the amount say luxury nature. Top class facility. On top of the ridge part there a richness hotel. Executive room, twin room, deluxe room, standard rooms, economy room, swimming pool, and a conference room restaurant are available at our Regionals Hotel. I was going to come opposite Old Okre District Assembly on Sabeka Regionals Hotel from 050-33-37788 and 0244-33-3373. Regionals Hotel, I say home with nature. Nansani na meti zo bi ka say dan boy edi na say bibia boy edi en kan na you chop money ahi en kan na you ahi anse wadidi ka yekodu abena mama ho a ukuta 5 cities crowd dey me en na just ukuta 10 cities and over enyo no na mo eyesa akoba se samre wi ase na di adane enti esese bibia asesa enti ede wo hide dan a me ma odue. It's an 2 years be a few rabbit on the dam. One say we new option. Mama, I foul. Inti and none of pay assemble copen America Joe. Offla air construction. Any family offla company limited. And penny for some men to add phone as the promotion could be a cost of a chassis and dra. It could see second day in the month of January 2023. Obama de abeto AS blocks 500 pieces. Yeah, chow 1 bag of cement. Cement was an answer winning. And
and then 90 something. Enti ye chow ba ko se fa koto house so. Oto 1,000 pieces of blocks ye amount 2 bags of cement. If oto 2,500 any above ye amount 5 bags of cement. Umpe we na pedi Ofla say eba equipment a ye de ko site ko bo adwuma or construction site o ni nyina bi. Tipa nso a e ma wanwea e ma wabo. Chese bibia wo pe bia e de fa nansie ho de. If I try and for any coach, baby, it's an is a woony how. You hear this out when you bet your offla for show it. Offla wa monochrome. Me no Casoko for you answer some J Johnson. It was sounds so ho. Obosom I say offla so ho. Into come me bubo swing na. Ono be doing so pepe. Emma send ya wope when your man for biano. Offla bomodia de adomo. Kaiso betimi afre offla construction. It was 055-295-7198 and at 0594-63-5656 and at 050-2808-992 and at 0279-012954. Offla Construction and Real Estate. I say bomodin abra uko social media. Handles in your Offla Construction Limited. It was social media. And you munko din sa so abon sampa. E dance ye de ye si wodemu as ye de pia bonten. Anope mom is my breakfast. Na breakfast mi so brodo ni ho se ne brodo ni amoton. Na brodo no eni hu anokra agbowura mu na se mame ndada. Na mi hu se brodo e die mfi ba bi efi erade na ye bakery hot oven for. Omo pe na timi ye brodo na te sen quantity brodo ya ye di. Obi o ye tete nipa bi ani brodo e de. Eye twan ne de no eye sronko. Imagine akom. Enti me kanfo rade na ye bakery hot oven bread e di amount anope say eba sugar bread or be butter bread brown bread fruit bread white bread cake bread sandwich burger ni nyina obi na ne ekumi wo rade na ye bakery and anase hot oven for ho ne say obomoden ade wani che o ma hwe ye wo eye afienya matayeko akosombo kwantepon so Mary Hospital or junction wa ubonso mo obi adeja sambre wo pese udidi wo ho kra utimi tena se didi take away ewo ho efe broni free bibi drive through eno so koso ana efe wo pesa wo ye pick up nso a ewo ho wo store shopping asambro wo pesa wo ye shopping bia wonsa ebeka bi wo erade na ye bakery fo aso ye ewo afienya akọ na ne ekumi kra ne se abusua brodo ne de obia de se hot oven enye hot oven brodo na enye brodo bia bio anope se ne ye de ne ma bo ne ma so azigi nyankodi ni die ya ye mme Enti bomodi ase brodo na bedi dia eno ani hot oven bread di brodo papa itan se brodo die mimi obi a mentampe brodo kra zigi ni munyina abeka but ena mi so na mse we die etwintwan edo na Otomo Enterprise in Penny for se minchana men kasem de mi cho se hwe Ghana ha nyina ni ekwapem ha baby abekwa yese yato ne ma so no Otomo de minim Otwe ne manfo ho papa etubo modin akọ hono ma de bi obekọ ba bi e de beje obu obi no ukọ hono ma ne buo ne da fem bokọ provisions nyina ekwapemfo eto bebre na afi Otomo aso ye mimi say mi provisions sape na mse oba tenem yenko Otomo yedu hono ma yeyiwe ni ah enti niami yi bebre mi sika ketua yi ene na me de atu akose an enti sa wo pe adepa bi ato ana provisions ato ana toiletries ne niam bi ekeka ho e de ama wabusua bomodin aso beko Otomo Enterprise kayo say word ni Otomo ba enye na Otomo na me wo kuapema nkura na mi sha but ene wabomodin agina ne nan so abedu mpempenso yi bibia wo pe bia no wani chi Otomo akakakra wadu superb no wonsa beka Otomo Enterprise ho ene ni nkodin sa so abon sampa ene ma dane kwaso ana obetimi afra na ansa wadu ho 0542945667 0542945667 Otomo eben Abuasa market no opposite brackets pe afi makacha se wanye adwuma ye wo wadwen no wabone popa se on pese obey adwuma me can for quick credit and investment micro credit limited the amount anope wafa pen ni paper ana fa biru faja biru no na de atwiro good dan ho 03022000390 and 0596920833 me patcho watchro ana wunya ntro ma me sense so bio
030-2200-390 and 0596-920833. Me patch watch your numbers here. We any mama check. For quick credit and investment microcredit limited for no bejo so and tempaso. Say we business in that now pay sika dia shame na business na timi ayed kakraka. And now we person we share business be as now we sika chiri kwan wonya bi startup loans, emergency loans, salary loans, working capital loans, and existing business loans. Nyina no quick credit and investment microcredit limited for my crowd say omejo wa to normal to move. Kayo say quick credit in here bibia say Ghana card pe. Omo say so mo ape. We credit, learn it make simple. I was young, I do so Yanis and I Kaisa, some man no can no pay. Me Jineja or but any son Grunkudimo. Why do you so amen? Thank you. Your woman is a band that somebody be whom I'm a few how. Band that somebody bay, yes, a power neighbor. And one Adam live band. A year wedding party, Jumedi beer would be now here live band was no. They can for Adam live band the amount. A cropone crap him. But the answer from was 0242 267538 0242 267538 Adam live band. I saw them watching you many day. All right, Abushia. I have just about 42 minutes pepe and not 12 midday will feed you more. Good morning.
from my bank and you can you cry? Must say baby, who is size what? Abraham and Eka say, Mom's joint back up. A man for a kufu road, or come my radio. Oh, my champion, what? Or come out from my bank and you can you cry? Must say baby, minimum rock cry, no poor you are not true. There should be a museum. Who is size what? We are blazing. Okuma Radio 97.1. Mididi Madam Joanna, Radio Amitie Okuma 97.1. Okuma Radio. And you move baby, I am the say answer America Subessinity Aseno. No one near Sassia catcher. No, yes, and it's a pegnis will be in Fisher with Chacotocro of them. There be some revenue this year. Obapa as somebody or the contumely. A bonquam was a weningo. Oviapa Abena Mama. I will feed you more. And you bedding come on, send your news a Juman Reno, the yen or a casa video said Juman come on. You bedding come on, Nasha say that then. And then Peppers are ready goes with the echo. Or how at a tea near Waffum. I still goes with Jinan and answer. Nina, you ever you bedding come on, say, you bedding come on, soon, and now you bedding come on, say, or yere, you didn't come on, say, Ubusiani. And once again, this is the best mid-morning show. Honey, you can't say Martin send from Waba. Edition where you might put your Juma. I don't pay your friend Nana, Kwame, and Perry. Who bet me a friend the finest. And men in our catch you anymore. Mammy more quaba, Abna Mama. Dodo Nas, I don't know for an amomis. When you have Wabre, Memos. Okay, now Edina Casa Udina Casanca they say. Median Casanca Rosemont answer. Rosemont. Oh, Mama Rose. Now, Eban and mommy's in a big Mommy's in a year, baby barn. Number and mommy's joint. Oh, okay. Now, mommy's joint, no double home pie, and now say, I dare now a dow come upon so, and I was school crying a fro mommy's in 19. Was it maybe be a maybe I'm a friend of mommy's, and I need the hot dada. Mommy's no. May I imagine say, Ned the hot dada. Say me a Juma, said dinner, but to me Jumas. Mommy's joint. Mommy's joint. All right, the end mommy's joint, what shall I say, saying, and about the same a choba, some cry, any store, some baby, what shall I say, saying? But I was free. A rabona de I say I can easy. And the back come back at Cheminian men now for say. Obasha braba say benyes kakase and I many pakonenim. That's right. Men no me sha braba 20 cedis. Eya 10 cedis e bien sha braba 20 Ghana cedis. 20 Ghana cedis. Green 2. Green 2. 5 for 4. 5 4. E woman na benya 50 Ghana. Na me de kan ho. Now ye then. Sa bre no na
me wo kwawu. Okay. Intina me tonton panties. Okay. Mmea Nyoma. And I'm very my supporters. Okay. Enya na boxer panta busi. Sabna boxer no. Okay. Intina me kofa won kran. Na me da konkoko. Na me kwada ba kron se me na made me fan free because miss keswa. Jaso. Inti jaso interview ki bia na me ko. Kwanso. Okay. Inti me ko kwanso na benya 400 Ghana ye 4 million. Inti me ka che muso na 4 million menya ide en metima ko Togo. If you say won wa ye ko fe na ma won cha won kran no wo ko Togo no wo ko fe no ma na ba ne enso ye beto. Inti me dis o say yo na me ko Togo. Wow. Na me ya madun bebre. No wako hoda. Me nko hoda. Ina eba ane say na unya akukuduru sa obeko Togo a unim obia unim ni akosi ne sokra so ko Togo. Akukuduru na me nya ane say. Se mitimi hu say enuoma na me kofa no obi na akofa no de abankran na makoto. Nti de nti na me ntimi nko Togo. Okay. Me ade ba ko no say me no me nyo hufo. E na say ade me se me yanso a. Na mitimi ya ade no nso. Tim de sha ma adwum se meko. Okay. Nti sister bia na me pamade. Ti sister bia o ho a o se me pam na ade man. Timi ne de nkomo no so. Ne sister bi ko Togo. Nti ene da ben my ready. Nti utimi pamade. Me pamade papa. Okay, eno ye be ba ho. Mate. Nti no so ene na me share ne say Tuesday. Eno se there bi Togo ne yen ko ne Sunday. Na ya ko ne Sunday a ya kwa ka ne be fa yon kokko be ye around 11. Na ya du akra. Nti ya kwa ne yakoda. Nti ya bo be ya 3 a na ya asim. Nti edu Togo a ene na me ya adun odo be fam. Nti ya kwa ne atoto ye niama na ya kwakwa no so ya kwa ye nda because wo gina so ahoma kire beto nuama nyina nti e bo be ye 4 no na wato nuama nyina wie na masamba na wasenya aba back. Nti e bia ba bedu anadwo ahoma kire be ye 4 ana 5. Inti me de nkakra sa na me call first one buy na me kita 400 Ghana ye 4 million na 400 Ghana sabe na 4 million. Inti me call second one na me kita 8 million ye 800 Ghana na se wanya mfa so 400 na nya mfa so 400 Ghana. Wow. Na me say radu to me so. Inti me kwakwan sha me pesika kese bebre kita. Inti me call na me yi skari bi to ho na me ye say na me de ketwa na kitam na me de besan akobiem. Nti me course ya koi. Na me ya adum bebre. Na me do ya madum mum. Nti edu baabi na ye say me ba ekropon. Ma betena ekropon eye me krom. Na ufie ekropon ha. Me ba cho ye me ekropon ne ba pe. O ma me no papa nyina. Me papa de ofi abonse. Na me ma me no yo okroponi. Abonse kanka before. Abonse mbacho yi. Hey, odeshe. Okay. Enti me buy kropon. Na me buy no. Na me buy tama me wo ho me ye container wo kropon ha. Enti me buy na be start to turn provisions. Okay. Enti provisions ni ma me wo ho na nkrofo di no ma ba na Guinness wo mu na me so. Na Guinness de me to bi nhwa de. Ti me to Guinness ni bra me shave me fridge mu. Enti obi ba no wa beto na me hwese na nuama no kwafa na je sensa no me to ebe bo ame. Enti provisions ni ma na nyame ya adom na provisions ni ma na me provisions ni opposite. Na me wa danfo wa friend tab eye ante atamponsa na me fa kransie wate. Amen fa kransie wo mwa bebre awobo ame. Enti me ka cha tabus menya asasi anka mepe. No se me de ye den so. Nkrofo ba nsa na meton wo pe bia atena. A house of provisions no so when na mama ko hu me maame. Nton do mam directions me kwa na maame ho. Me kwa no so mama na bupu ni ti ankere me. Wanan nani ankere me ko pose mama kofa. Baby a container. Baby a container ni si a me ton sa na me ye twa ba wo mu no. Wow.
maame na nje me 1 cedi me na nyame fa akransi e wate nyame wonye me 1 cedi na ode asase na maame saa abri nim ti me fi ase ye container na me start say na ensa no meton na wi ase ade ba ko ne say se nyame nkum yo tanfo bre kwa da bia me ka me se me tanfo nye nyame me tanfo nye nyame o wonti me bre mase be ya container no wie na me start pe na konfo be hwa provisions no mu nioma oh afi be mu asem ne yere kan enfi a me kan be ye almost 10 years 10 years we am 4 times ni nyina wo be boost store na ni nyina wo break containers ne palocks ni nyina we are provision twice ba ma be mambu na metimi ko break container no da me ba store no me so na palocks ne wo tumi se awrade adan na matena sene wo poma makukuduru obi tim ka se me de anka matwa ahwe me de anka ma yese na me so oh wan fa me nkwanko wanye me kramfi mi nsam container ni siwo na wa fa no fa nko ntime hya me hoden to obewiawa ma me mama ba mu mbu wow kra wow me de anesa me komanim tina me de abegum o eduru ba be kra bo se makoje sika duru se mo ante de ya na mka che yankopon so hia duru de bi ni bi sika duru obi timi chebi ni nyina mbu mabam mama ba mbu kra ba ko se nti me start san no magum wasan be wi abi na me decide say na provisions no me stop it ti me stop provisions abi to store nim na ba ho no so me wura ho nti da kro ba ko me wo ho na me so oh ba ya me yeyi sa me ya aduan ka ho ya wo beto nti me decide say na Sunday bi una na kwa me awa he wo ba ka ya sa bre na mo wadu krom ne manfen mo ba ye mbo ye life shonkwan sa da no aduan kran so to ani mami simi so ma bro wa bra papa na nyame wo ho that's right obedu bra so ade that's right timo fa life mama na enye yize wo ho amotu na bibia asa that's right em se yango poye no kwafo timi decide sa de me ya ne Sunday em se Sunday so me kase me ya adwuma me ntimi nkwa asori o timi me decide sa na me ye no weekdays ni nyina me gi Sunday afim ba nya me ye madom ma adwuma no start na kakran na de ba ko no se wi asa ye woyi de bia me ka me se wo ha adwuna papa wo dwuna papa e boa wo papa me de bia me ka me se wantin no mantena unu obi entimentena da wow me fa wo se me ba me fa se me nua me fa se me bibiara wo ya madan ya me ka kire o ma ye free ya wie me so me den me ne wa wi intino me ba start adwuma nya me ye madun bebire adwuma wo ba adwuma afu e bi ba na e bi ko oh me ntwa atora me tima kese me ankasa me kan adwuma more than 5 years wow me ba start ahomache 3 o'clock wow me ka banku me ka kokunte sabe no ma nyobi a oboa me kakra nipa ba ko so mama ba mambu cause na minim ne a me hwehwe me kokọ manim edidim kakran na me be ye madom na be nya nipa nti fe ne ka no e be ja aka na nyame de wa ye bi o nyame de wa ye bi ama me papa wa woni me de wo msi nyame ye bi ama me nti no adwuma no nyame adom ekonanim ewo mu na me wa adamfo bi e wa brochiri na wo den sa ba me na wo frame first because oba onim se me niska oda koyi nto ba no den sa na wa frame sensa ba na mamma niska wa koyi to koyi ya me nsa me pen me nyi yo mo biansa wow foreign drinks nko a nti me start eno nso akronfa ma me ho antome da me den san baba enu tide so be wiansa ni nyina akọ right so we am twice wow mommies
waka sani we ni nyina hyase nyina me pese obi a otie me wabo nti obi won obeka say man ko school ebi ono de wo ko school nti no otimi manage ni niema yi otimi ye ni niema sei otimi ni niema sei wan kasa udu mpempen so ahe me wie form 4 tete nipa me JSS ameto me na me achi manko bi na metima ka sei sabi enye school nkwa na me nipa ko nanimu obo a wako school so onye adwuma kran so tewo labi obo ha bi pikito bo be shaase no just why wadwen sa wonye just why wadwen sa adno wonye me wie form 4 na so na me pedwadi me mam na mto so ba sia ye ba son obi na wa me school kwa university me pena me wie form 4 but nyamya ya adoma ma me chese nyame wani me nwammo ba bia me so be fine ho ba nyame ne madini ye ewo ho na make us me refi asem aya at times bi wa hu emano yo aya ye fere ade ba me no sabi say no se me fa bodonko acha me be ko achi da no ka so wa ko brodo achi kakra me bra sa me waka nso me park me ka asi wo na makoje brodo wa Christ na me koja me be follow do kwan saa bedu me sto me ba na asa we sure say nya wa ho fenti na na esa eye the one ni pa bekasa say bia na ho yo mo fenti na no mo to me bra the what ton ade asero me da bia me sero that's right me bu fukura ma ji miska wi me so me den sa nya kopon so bo me ebo me de say jamoya adu akra me hu obobo me hu na me bu na ni chi na matwam sa na me so me life te wow ti me bodo ni bedu pe me ba na asa na masen afre na makoje enti no se oba wotwo a ade ba ko ne se enye ska bebre enye school bebre na me nipa ko nanim fa bi si wanu sisa ade wo na mpesa me ya me da ache that's right na me je de saudi bibi si wanu sha ngopon so no nwa moda homeso na memfa we ntwa mesa aba ne abeto ankomo no so na fe ye behwe wani si ade hunu eni ni enti our customers enya within border secret no na dey amaye code no yeah that's it. Clap your mind down, Okuma Radio. Obuni mwa ngani amayo Obadi buwa humidai nini ni panu wa chingu mehoja Ibamre maje bakubo Ibamre jojosie Minti yobiasan In fact, song coming from Charles Kwajo Fosu. He called this one Yentiobia. And just about 20 minutes pepe na 12 midday. Ewo fidwe mu ha wuti okoma 97.1 ejuma mu nkomo. Ewo ejuma You know my one mid-morning show with yours truly, the award-winning presenter Nana Kwame Perry, aka the finest. And then Bene Apena Mama of Mommy's Joint. And the African come on. Nasha say net then.
Wa kan sem bebre. You say Sammy also go so are from aba. Abraba sha se na nti say ABC. If it me start omo the FZ. No mo the abewe wo eye E. If you so start VA, no mo the abesi e wo Z. Inti obi ane ne de ne hyebra nyame kuta no. Nansa ne na obi abehwe me obo se ne me posti e hyebre. Obi ane ne de se ne yete. Ade a obeye bi a ho beto no. Obi koya obo se ono wakwa ahohiahia mu. Ade obi beye obekwa ahohiahia mu. Wode wo nsa kokan ya pe. Na ni mu adani nhia de ama. Enti anopai mene abenama ma twetwe nkomo wa hye wase ye sene oye ya ofiu ko obepie mu ewo eye ekropon so akronfon so adi nani na akronfon no me bebisa ne se e ba so timi chiribi ana wan chiribi o chiribi no so unya no wo mu nko ne kom na ede wo ana abenama me sama wakọ ba bio na akronfon ni wi o ne mu chiribi man chiribi da ba pemo ne besin ne na say police fu nyina we didi wo ho oh me ko police station e won kwa won wa because e ko pon ha no beto ka se me pela kronfu wi ame pa oh you na 4 times e ko 5 times it is no odin o yentimi anchi nipa ba akokra ano odin na Nyankopon do kire wo nti mama ba mam asori be na okọ bibia Nyankopon me ko praise be Christ tu ye basiri ni praise be nyombe na oni mutopa What oboturono enye wode eye na nanom ejapade na bot munyuma e me de pa ni o na bot no senga manfu senga enti yenhwe enhyehyei ene sene our customers won see you from sebe yempokra ye wa hakra ukuta ye se nkosua anopa ewe anwumre ye ba ye no we be die go wani mu teododo o say me bra obi a ofre me bra ubo unyo obi a me bra u secret ni ye dey oh me secret ne say me no ade ba ko ne say nipa hu adwuma ye sebe edin ti so so be ye uni nipa be ye adwuma sane a say ufa akomapa onipa no ya ade kra me ya madam bufu ubufu kra me papochew wow bo kra na wo ye no wo na wafom ba me pese because babu say ma ade nchi wabufu so also owia nto wabufu so tenant no kwan so owia to mabufu so nti no wo ya made ya me no me bisawo bisa we amawie untimi fancy da bida say our workers are here we say my workers 5 wo mankasa ya here mankasa ya basa wow emema mienu mema bienu oba ko adepa Mommies, a foot ben out Mario almost so obi on ma seven preduasa. Sani pay or shefopa and so still offices car or no and so no. It is so ye near maybe and sem fata answer. No what me sin also. Dear Naoma and Bebuno, especially a Marwa IAT Casafidi and ne. Obi on my walk school or a white collar job answer. Or a officer you may be answer. Obi on Mumpa school went to me and Kobe. Ebi awo ebo mmode a kire no wokwan mu enti ama school no adi nsinsen mu ohun ba bi odi na ni kire enti sesi ade ato no kwan foforo afutu be na ade be ma san nipa no afutu ya me be ma mayu esiso no se ese wiase me bia asesa bibia konanim na ade ba kono se na me dey kankan me se be nye school nko na me nipa diye just why wa adwene se unya adwuma that's right na se wo ye wadwe se wo ye adwuma nso de Nyankopon so beka ho efi se Bible se nsan ye adwuma mendidi enna de ba kono nso se meni ndo bia so jisi Nyankopon pe se bi se bu kran da kranfo woni nto no so o ti me kan efi se ade ba chena se be ma no so ni we wow then na obeye esiye inti no enfo woni nto jisi nyame pe ba mje so ru hu tu nyame so ya Nyankopon nu hwamoda enti no bo ha why lucky owa busua busan kra me minimo bi no busa opese opushi no no na me say onya bi dinti na just opushi na no so mpushi because anytime you are no obedi na ti me say ni say nti say dachi woni wa abaye den wa brabo no
then I obey. Yes. Aya me suma no. Me kasa chere but on fa. Nti me tell ka chere ni say efutu nsakra nipa just so hwe. Me nke so hwe ntu na emu. Me nim na me ma famu. We bia ma ba bedu. Nti me de yam fatu ho chen say anya sika kesa me de adwuma. Sika kitu abi. So sika na ikita me no. Nyame ya madom. Mitimi si dan me to bi ka. Chere say nyame aye bi. Me hwe wo a wote wo ne adwuma wo se wa ye ne bra wa bra still ho ofese ya. Won fi no ekọ anim. Oh nyame adom. Na wo to so an wo na ye pani. Me na me to so 6 me ma me ma. Mo ya he? Yes 7. Me last but one. Last but one. Hey, mommies. Wow. And na me ma me so akosa je ne jan opa fa kransie wate. Me ma me ani me hwammoda. Wow. Me ma me hye me nkran. Otim ko so wa bra. Wo nyina ko school pe na wo so wo nkọ na me sa akosua e ma ran ho. Me ne nti a ba bia madu me se ma apem. Me ma me tufu be bra bra be yeye me fi adwuma ba. Abra wato ade ahe. Che say me ma me ntira me ni adamfo. Me ma me oh and na we de make de bia meka. Ti me ma me wi na ha me papa bi sun. Na nyina amra susu. Right. Mema etiefo nso abem na ne obia wo kan wa bonten. Afutu sem a wafa won sem ni mu. Nkranhye sem a obi nso be ka che o mama na kwanya. Menim se wo fans papa e wo bonten. Is an se wo flyer ni me post you kra message amenya fi police for fire service for immigration for school for kra de was wo nyina wo mama no. Enti no 020 5818748 020-5818-748 any number ubetimi afreme ewo so na woni mommies abomodin atwetwe enkomo zigi misho say are ready for your tum na 020-5818-748 mommies joint abena mama kufu road enene me ne twetwe enkomo a wabomodin ache me senia ohyase ene empempenso a nyame edeno abedu ewo na adwumayem enti number ne 020-5818-748 ofremi a na wachia michia o se adwuma o wagme se adwuma ye samre de me ne mommy joint ena etwetwe nkomo zigi ya ready afia tumini enko unya technician assembly obo adwuma ni say ya rada it is am betimi afre na so ne mommy sakasa 020 020-5818-748 Edian I'll catch it up in a mama Ofra na wabomodi ashenin crying na wonso afutu a watimi afa film no yenyina ya che ne pepepe 020-5818-748 webi WhatsApp ne so okay into WhatsApp line nso ni 0551 667755 and so wait me the WhatsApp power 0551 667755 and a call line I'll be to me a friend out there by Jumedi so any obi wa homa so ma me no enkasa hello me patro me ma good morning anope morning adwuma yo nana kwame eja kwame tele ni ana eja kwame tele ne kase me patro Sam Resina Johnson teden aja na jansi boko na ja ye ni yete sampa akoso ho me da say enne me ni mommy joint na twetwe nkomo anche bedu so nti ne nkasa otie yo madam abina mama na pe mi tiao na kwa nsa mi se mi tie mama no mi se mama na ya de because 20 Ghana no ni start ababo nya mi adom ati Ghana de na bibia ya me de no kan se on fra de ton
because I mentioned to do one have almost bar or three one na me kan say one year on ko ni nyan ko pon ba ti jana di dia e be bring the year we do no ko ni mpa ko stand one ko so right yo me da say eja kwam Taylor mommy so bibi ka je no okay when to me nyina so all right my main fa for wa homa no so 0205818748 020581874 020581874 ubetimi afre na woni abna mama mommy's joint see you na woni no atwetwe enkomo enne wabo modin aka nsem bebre send your shots you the 20 Ghana cedi enka kranka no dia bidu Kave also why ni nyina wo Kave say dey ka gu microphone kai ko bi o say mama aye dey Thank you, Masama. Why any Mama, any one year comment to breakfast. I have into Bessa lunch. All right. Anyway, 020581874 020581874 and the number ubetimi afre so 020581874 wofra ebetimi aba na yakasa ye ne mommies and the studio mu ha ye twetwe komo e dia fa na brabo ho ene na adwuma isane say ye adwuma nsem ene ye ka mommies ye twen say your course e be ba true no 020581874 ebia wa ye bibia ma pese oda na se na man say nyina ehu ebi mpokra na adwuma baby o sha say echese won so no ni we afi mpo kai no ebia na waboa bebre kai no na fe bomodin a hye ni nkran so isa ne se mpani se ne ofudu apa no na e piano mamis no wan guso a wo tu mbaburu ne fo ya guess me hu se ahoho bebre na ye adwuma wo ho ade kromafo ne de homo mpa adwuma ade kromafo ne de ade na won kwa mfere won kwa se mefrun so me ye adwuma ade wobma ade no womba oh me start adwuma no because show grey ni baby ofi burunton oh grace na me shira wate so what me na ya na me nya okese na me nya okese bebre that's right akola no de nya me na yi me no ma me o cause adwuma no oye nti say ye na nkasa de ya na me nya okese minim say kwan ade metra nya go be na adwuma no hwe ate ne ho daache e kwan ne be san me mede daache amen all right 020581874 yani mommies and a twetwe komo e wo video zigi we 1 2 3 ana 1 2 what hello tuba when to me nyina so 020581874 020581874 ubetimi afre na ye de watum fefe eti o say WhatsApp for no so okay obi wa man so me pa cho di shebe ni fire ne pa cho o say fire so na bibi aboko de minwa that's right. Now, Samre, at the end, I will catch up now, Mama. Oh, Mama, why did you have my no one of her and a very my only girl? Maybe I don't know her and Mama. Why did grandma know to see a better than say, oh, sure, no man or they are obituary or the Abua near you. Me da say mama won ni pa kwa na ne kasa nde fire that's right fire inti fireman also wo hu pa inti ni aye de odem ma me fa foforo wa homa ne so 0205818748 audition bi wa homa ne so mpacho audition bi ni o na kwa me ba do nya kwa me apo ni tila oh na bibia boko de bra na me adum na unso nyame gusu hira me samre adwuma o me pacho ne mama nkasa otie me pacho de me ka tiri na mi shira no ne mom de ma me fere na kra wa ko na ya adwuma o me ntia o so ne me kasa me ne ma no obi person ne kasa wo hu pacho na kra wa ko ni adwuma okay inti back pass okay obi person no ye adwuma mama inti o ha o so ne ye adwuma pacho wan you pacho ye fam Sheila Vacho. Me pacho mommy so ha den na ka che no.
So we got some say they're insurance. I don't know how I'm pen asking what to say. On the near Juma, anytime Pia will be there when you want to. What's one on the dear? I think. What's one a day? Who paid the any dear? Miss your money ready. Saturday, made a pen asking power. The casting a insurance. None of Juma some cost. Amen. May that say. Yo, mommy is one your casa. She last war hobby. Hey, and who cruisy? Yay! It is 02058187848. But as somehow can we say as a hawk one kwana on your year, Juma? Aden. A hawk on a walk by one. Okay, mammy for be one woman. So, audition be new. But I boy. Oh, Kofodi atom. I boy, Ajuma. Ajuma ya bro. And Chamaba was here why? Mate. When the mom is in casa. Yo. Ma. Papa. A foot of the mommy that was papa. And I mean slow. One man was secret good. Mr. The character of the shop, you know. Odi media last year, my sister knew pa. Eti na me shouting. And tell me obi beka. And tell me obi real. And tell me because so much for real. Uye fu. E fu no e wiru ba real but uye ba kese. It is me shout pa. Yo, me da say aye boy ma me fa me last call. I remember na e bia ne sa me fa me last call wa homa so 02058187848. Aha, now one go so a work as I say identity was kroma for omo no so. You wanna casa one yang casa. Onye. Me nuanu mi asemo. Right. Anyway, mommy is here record. Na abuafo bi eboa wa opese odoma so betimi adoma se na fe ya sori so. Me da madwuma afu nyina se. Okomanya mi hya mo wate. Nya menya mo kese na man na mete no. Obi aba ma me fa last call. Me pacho edini eden. Hello. Odishi be ni o ye me last call am pacho o frefi na aka sefi. Oh, me katempi edu station o me na tom pabo ano. Wow. Me pacho dey na aka che mommies. Oh, mommy dear. Okoso kote diana de obisi no akasa no. Asa okwa akoma beto yim. Oh no so osebu mata me diana so de shiyi 24/7. Oh, you pick one to buy the matter. I no anka. Oh, kaya boju. Asa kwan na yese ayese bushia de no. De. Oh, Enkasa. Let's go. Yeah, that's it. Nyamishra so. Mommies, adophobia omowa domase. Na yes, sir. Me dokumaya se. Da must be brain na kwanya ya. And my friend se me mekire meka mabrabo mu nsem. Enyo bia no abadwuru ho sa. Na moye no so no ehye afofuru nkran. Se bia nyeska kese a wo benya ya adwuma. Kakra bi kura sabi. Bottle water kura ska kura wo musan ya yetu. Nsu ehye free mu. Nsu ska wo kura san ya bi to park no. Wa hunti ni bi kakra bi abesom bia no. Bi je de se wo do opepa so manya wo pon so ma wanim guaseda. Okay. Nti no me ma no ya adwuma nyina tawia ama mo ametwa mo ndi nyina mi hya mate se na me na mote no mo na metwa no mtena sa na me bompa se da chi nso se mu kobu mu di an pon so ye se na wa ya ama me no enya mo bia nso do bibia me da say sambre mommies see you at the mommy's joint and I'll tell say you know etwetwe nkom ba me car say 1 p.m. pepe no ne match wo ho enti wontimi nke bio very sorry see dey Mary Jawachi Eddie Ama Angel News for na Oma Bomodian the Angel Midday News no Eddie Bro. Your friend Nana Kwame Perry wait me friend with the finest. The show is being produced by DJ Vibes. Ne femi fast like say Mazigi B. Executive producer the Mejume the Kofi Anso ba for KAB and if Abuafo Kenya na medama say. One time in KBUA, my sorry so we have a dream.